Kadiraso durung puput babaosan dawa ge punika matur dane Gusti Pate tumuliraris matur cilik sinungil Mahopati irike ring puri gel-gel Singeratu sang pandita Uduh ratu sang maragu suci ratu sang pandito banget titiang nunas pangampura majeng ring palungguh iratu Iwati tiang yen palungguh iratu sane nguning ayang napi luwir sane kebaos yadnyone punika nika kemawinan dados titiang wau titiang uning tekaning karya sampunika yen ratu enten palungguh iratu sane prasida suweja mikeling nimpet padewekan titiang nika kemawinan titiang nunas pengampura tur maning suksema majeng ring palungguh iratu janten dia dan palungguh iratu sane mapi terang majeng ring padewekan titiang menjantenan sampun titiang nenten uning ratu Kadamaneng sang mayatnya nah tadi pemekas tatujon sang anangun yadnya dados titiang wau kadiraso uning ratu Nekalungsur titiang Tios ring punika sane gumanti ayat lungsur titiang sumanglennya titiang tata sauninga sukseman sang aturan yadnya punika pemekas ratu Lendang ratu wenten pinunasan titiang kadya sampunika majeng ring palungguh iratu sumangdennya prasida sukuledang palungguh iratu micain padewekan titiang
ledang itu Kadia sampuni ke pinunasan silih cinunggil sama kopati kiri kopet suku ledang ide sang maraku suci mirage munguing atur makopati sepuni ini jenis luwe jati jenis sang mahapati nyati dewa kadirasa yang kaki tu kapirang ban bapu pe manu bagio tu yang kena bapu tu jani bapu manu Nejani presiden yang bapu tu nuturin anake buku kaki bapu tu buku kaki tu sawire tu yang pinunasan ide wah ngarep tekaning bapu abang jenis ada sundi bang saja karesep nyen idewo tu tahu tekaning pariwuka bang sing idewo yang ngapu melarani ke bawah siadnya nyoba ngarep apa siapa nah neke pertama tatujuan iraga ngelaran sane ke bawah siadnya sing yadolen wantah nyupat sekancaning larehan ada di bawah kudani diwo terjadi pengeruang hati nah yang dadi subuh kasupat larang idewo jak makasina perkardin irago tu ane mulu dadi tatujuan irago mau urip tu apang praside rahayu rahajang tu jeneng pintelune mando mokso dadi ne nomor 3 tu ada ane kasenguh mokso tu yang mulu tatujuan irago mau urip di jagat yening sieda dan wali ane kasenguh mokso ne totonan apang praside irago siang mabalik tu main ke jagat itu ni mulu dadi utang tatujuan irago mau urip ini di jagati semua niatku apalane menangan yadnya asing-asing iraga ngelaran aneka senguh yadnya mulo tu ane iraga ulati mulo tu yang iraga rendah apang praside yang iraga nembus ane ke bawah jagat lalu turmaning ayam tentram
tur maning lem tekaning totonan iraku nemuan ing kebaos rahayu rahayeng